Ka Good News TV ka ai kublay pi baro ha kerteng ka batyang tam ka jong try jani Jesus Christ bagi piang subhai pi syakani ka program ka bagerpang ha kani ka mien kasngi utrai ka benengkong jong ubnai jemmang jong malaus nem ka de kasngi ka bala po yaki balang baro ha po ka KGP assembly bakin rakhi ya ka Christian Home Sunday kani kasngi utrai ka de kasngi ka bagerpang ha ka bagi kan mau yaki rempai yeng Kristan ki jingtmu jong kani kasngi hi long ka baning kong mangin penklan ya ka jing long men sim jong ki Kristan da ka jing shakri lang kum ka yeng ka jing ai ba ka jing shakri ha ka balang met ban men sim ka ba ar ka long mangin te ten song ya ka jing long ka wei ba ka jing su tho jing mut bat ka balai ka long bangin pen pau ya ka jing long Kristan sha ka perthai kum ka yeng the calendar pen slam show in pai no sha ka ne ka program ha ka bangin yo sngo ya ka khubor na ka til ka jong play an sam the irreverent and dance im the shwa bangin yo sngo ya ka khubor na pastor ngin sngo sha artli ki jingwai ki bakerpang ka wei na ina fi da biang rob mi basa ka wei pat na iban wan man baha lingdo mau nai ublay un kurhu ye pi Shirkei ban berkat yakini kiski kajing embryo la makna la ijdi kiblay thao ba thala las dang ban lên ngô kajing ya ublay kam dan shu jing duai na yang Kristan kila nang kenja na jing shisha ki petchkai ki kerna ki paya ngin ai hak maduble ya no ken ngin keno ya jing jot ka perthei na la rempeng ilanang ring swai tang chi klip man ngim man shu banduai us ngobang ban ken mau kitu kisngi baso jing dwai kanang hem hayin jongi yong ki bia phong rai ki pen ke no kisu ka ken ka juba ngin ai hak maduble ya no ken ngin keno ya jing jot ka perthei na la man ngim man shu banduai ngin duai
สิ้นกันวันไปจริงแรงซาชีสิ้นกันวันไป Ni em hagis ni iba Paung sa tanuan banyale Yaking kisem ban pen pra Roi ki jing ya kaja Ting suk ban sin sha Kam yo satya Tang jung ya le Jing em kom kat ma Jung suk ban sin sha Kam yo satya Tang jung ya le Jing em kom kat ma Atrai mentani pai syami Kapor ubriu batlot Kim laban le Satan kapor jom me ablay Kat nang yagis ni batibo Nang kristaki nang senja Sneng jing krau I mei bat I pa Kim la ban dang ki be jing skau pa Kim det ben riu na ko ki kun sam la Fwa ka jing jot kan lap ya pi mentaDet bin riu na Kuki kun samla Svaka jinjot Kan lap ya pi menta Atrai mentani pai syami Jinjot nang ging jong I kupin lapi Dekapor ubriu batlot Laban le Satan kapor jom me ablay Kabashisha Amday hajing thala Hindray hakajing I Himen para I mei pa Jing yat lihu Jing tumban pen pra Long jing long xem jom Sa chi xin pen pa Atrai mentani pai syami Jing jat nang ging jong I
Ki para be bagi para be ki kami yang dengan program jaga Good News TV. Na aku play ki baro aga kerteng ke corner tam. Jom try baru nampak ni jadi Jesus Christ. Maka pada jin kemen ke bakra banyo ay dengan la ban sabi ko kubor na kahtir ke jom play. Haga ni kasni kabalong ka Christian Home Sunday. Kasni try haga bangi bu jin duai na kabantang ilong yung kristal bangi sulong ruk na kahtir ke jom play. Ya ki banyarap bantay ya kalong yung long sa kristal. Kapag pada yang jaga kubur kabangan keren haga kesni kalong ka jokebe ka kme u Moses ka jokebe ka kme Moses bakanong rem na kahtir ka joblay kalong ka kitab jingkay lenong akong breo ka khatsap ko kanday ba kashitish ke Hebrew ka lenong ka bakadway ka dekat akulay ngan puli ya kahtir ka joblay. Baka kerteng ka tengah u Amram kalong ka Jokebe ka khulu Levi ya ka balakha hau Levi ha kari Egypt kanti kalakha hau Amram ya u Aaron ban yo Moses ban ya ka Miriam ka Hemmen Joki ka bamu ka Hemmen ningkong ka day ka Miriam bot su Aaron bot su Moses. Hebrew kalway akulay dan ka jinge ya Moses habalakaya o laburi nagi kimi ikpaja o lai benai naba kilayo i baunong ukundo babha lempoy bakim shim shakti ya hukum ustin shua begini osno ya kubor na kahkir bejoglay tungini pendem na jingduay. Au boleh ko pau jogi babneng ni ayu eme ko try bagila an rakhi ya ka Christian Home Sunday bagila an besar ka tim yo em ke jome ban juai na ka benta ka bahakamian jogi longin long sem Kristan ikerpan ben ker ku ni ko try daga jindon ka ke jome ba daga jindon shai ke jome yekini baro mi pan ni demi go mi pedian agar kerteng ke jom try baru nom penim jogi Jesus Christ. Amen. Kejokebe kakme Moses. Kakerteng jom kakme Moses kapau tam ketiak ha kakti ke jom lay. Henry jintre jom ka kalau makrau hadu kata-kata kalau sandur maka ia ke jinem ke jom Moses. Ketika beliau kebat ia kena jogi kod. Maka dia beriau jom jingin. Lakau syapan jom ka Hebrew hadway non. Kung kaway na beriau krau jom ke jingin. Banitip na kitab Exodus lenong ka beriau dekat Arbau. Bajikay aku beriau sang kendai. Maka kerteng jom ka kalong ka Jokebe. U tengah jom ka balong kpa jom ka Miriam, u Aaron, u Moses. Kalau u Amram kino Israel kiladon hari Egypt kumbasau spasnem nado kapor jom Joseph kila nange Roy haga jimbon pa bat kila rius maru hangta hari Goshen kabada naga benta kabashatay jom kari Egypt kan hado bat kino Egypt kila so bishni pihon ba kila Israel kajimma Bakila pentelap no yang kejat beriu ke joki. Kajujah kumihi habaki no way no kiwan hakawai pakari baki roy kiman bahata ki traditional ki shakti bayo kini kibawan na syaba kin kambun pa bakin telap no baki ya ki traditional ki tribal. Namang kata upharu bolong noksun sha jom dari Egypt ula penbor yaki Israel syakalenti jom jimlong brau mensyuat kita balanut ya ka jimri jimdo ya ka rep karyam ya ka kai pateng ndre menta ula pentela yaki pungki brau ula penbor yaki bantai yaki jimtei wa krau kentuk yaki arteli ginomba ka Ramses batapitom
berkat uparo dak perlu merang ki ban penrip pensim ki ban ken ya kata jinlong shur jat benriu ke jongki Henry ki Israel kilanang roy kilanang san kilanang banbha namar kata uparo ulanang pensitom syuk ki ulanang penjur ya ke jin pensitom baik itu ulah hukum ya ki tintai bapak kakulum apa yang juga Hebrew kita kerja ke Shipra bata Pua ulah perbore ki bagian penyap yang ki kulum Hebrew shenra uang bagi PUI marsan ka yang kun shenra penyap no yo Henry kini arno ki tintai ke Shipra bata Pua ki kam syakti yo blay banyak bagi syakti yo palo Bat namar kata kila jil dan pelai ini kibriu banyak bagi kopo ya uskim. Namar kata uparo ulah hukum ya ki pajba Egypt bakin yip ya ki kullum Hebrew bakin bakin twet ya ki kullum Hebrew bat ya ki kun shinram jongki bat penyak dah kababret hakawa nair mundur mas kau konusun ram lalu no ije ulap lagi berada une hakawa nain haprengkat kini jike malakha yo kullu Moses ki kun he jongka jokebet ka Miriam baru Aaron makite mleleshu namar kila kham he khamsan Henry uni kullu Moses te kadon ke jimba syapang jabu ukulung bo Habriu bo itna lempoi ang kasih ke jonglei hilang mundur bandim habreng kat kani ke jinsyakti habani berkat yaki por joko jokebet niui badon jingsriem bakini por ke jani menta niui shibut ki jinge hak imlang salam kibalo ke jingma yaki kur ki jani kakya ke jinggermi kya ki drugs ke jinggermi ki drugs hak imlang salam jani nantapat ke jinggermi ya ke mobile phone kabalo ke addiction kabalo ke jinggermi bamrasukan dekat lagi na ke mobile phone ke jingle bele kho ya ki gentai ki kena kini kilong ki jingsniu ki ba telap ya ke perthai hak bagi ni imnata niu iru ya ke jingbam khoi ya kecinya lengka kajang beliau hak dia percaya kalau kita rancu penpau pada hak social media hak mass media niu i kecinya lah jang riset ni makala wan bantur wan syakari kari kasih jantia kabagi kejani bakini jingsniu kiwana ujithau bakham syarkai ubaham sliu bani uparo unok sinsyar Egypt manuta udai usoitan ubalang unong syur cawukun benriu udai usoitan ditene ubarum hau paro batu banyak yau syakikam sliu kikam bangman kat hadu ban penyak yakikun lung syenram cawi Hebrew udeu jum syaitan open syai brio ini disini ubarum haki bonjat ki borukom ki brio baniala bakla yaki ban pelong ke jingpen syai yaki samla cam dari kejut ke pemerintah kalau banlong kemi ya ukun long syenram hakapor coba jokebet kalau ru yaki banlong kemi hakani ko perthai menta banlong kemi ki kun shenram banlong kemi yaki kun gentai sha lan tentu ru yaki kpa kalau ma banlong kpa yaki kun shenram bagi kun gentai hakani ko juk ko menta hendrai wat hapre kata ka perthai ko shekai dari Egypt ka jokebet ka yeskem kum ka brio jong ka jingne namar kam shiladu bordo mensim mereka yengskem ban pelaim ialah jauh pun Exodus 6 ayat 4 ni puli bakal buri yang kullu
kunlung haduk lai benai. Nakamala syuk ban buri yo kunlung. Namar asnam ban he ban dayam ru ayo snow. Nakamala syuk ban buri yo kunlung Moses. Kala boyo hakasham bakala prepare hakatakawa nail. Kani kawa nail kalau kawa jom jinya yakiwai pa di kunlung syamram Hebrew. Mereka kata ju kawa jom jinya kalau kalau kawa jom jinyin naga benta uni kunlung Moses ukun jom jokebet. Ngikmi ya lain tadi ke syapang tadi ke jokebet. Bangin ring jihikai naga benta ki longkmi ki jori benta hoi kadeu khubor naga benta joki ki lokpa kemudian ke jokebet kalong kabashlur ke jokebet kalong kabashlur snap kumno balatho uni unom thoi ke shiti shi Hebrew syapang ke jokebet khatwei nom ke khot apulai Daga jinya yo Moses abala kaya o la buri daki kini kikpa jamu lainai nabakili yo iba ulang kunlung babha lempoy ba kim shim shakti ya hukum usir kani kalau benar kam kim shim shakti ya hukum ke jamu usir na kata daw kinut bang tamsne ke usir kinut benele persya usir Abo ay ka hukum kabalong bian bat kaba yurat ya ka haklong try ka jok Hebrew ban lekum ni ban yele persya ya ka hukum jok Muslim don't come ke jinslur don't come ke jinslur scam berkat nabi kulung pila mencuri kau klemnya pila mencuri kau kredit ki paramarjan marba kalau kau hati-hati ini berkat maka jinnya kalau keba syungai bakal pasif kebumul bangkot kamai bak syu ngepet bau belum lewat ke baru mereka jinnya keba shisha pada bagian ke jinnya keba shisha lawan kalau aktif kamu nihapan lada nginget ngin le kumbang inget bak namarba kejoke batkannya bau hujung kau debat namar bau amram unget bau hujung debat kilai berpelat ya lau jauh kun mangiru haba menginginnya bau belai dan kejitmu kebabahana dan tadi pun dijami ngiki kipangi long syur bandai pun bat pengkiariki lagi jistir jongga dengan berfai kidon kilong keme kibau tengah jongki umdai banget ukbar juga ye umpan IT la dia Jesus Christ umlong Kristani lu mereka nur ban ye persyak lau jong tengah ban pembaptis ye kunlong ban ram pembaptis lagi jong kunlong ban hikai ni ketin ke jong blai ban ye lam syek jinsek kena ban ye lam syek skul berpau kidon syukur kilong keme kum kini ha kejat beri kasih kena ke jongi ban ya ke bulam syeki kilong keme kumne kidon kilong kemeru kiba seluruh banyak persyak yang pun senram lani ke kun kentai kiba dalam katsnam lani ke teenage years kiba nur banyak persyak lagi jauh pun batong yang kani ulang lagi pun kiban bor kado ki krok ki kejor kado kini kime kum ke jauh kemek ki nur ki seluruh batong namar kini kalau persyak lagi jauh ini kalau persyak yang aku bat keburam kidon kemiru kiba ino eka kam bejitre ke jonki kenan bakin ban suma lagi jonki kur ban penda pembiang eki ban yo ban hikai eki bekerja sen hak ketim para dalam sacrifice ki lagi ya ki lenti bagi nak kia bagi percaya namar ki perkat kebenungku kalau yang kun ki jama bangan yalam ki hakalenti ke jotrai nakata daw ki don kilong kami habali ki balay pa pimshim transfer balay pa pimshim promotion balay pa pimlet shata juba jagi kalau na perkhat nengkok ya lagi jogi kun
kata ka jingkil, kata ka jingroy ke coba lele kawan hadir. Ni poin menta syakaman ka baa ka jokhebet kalong praktikal. Nga hapunan kam na khatir pare balsoi ay ka jokhebet kalong praktikal. Kabangun baka nampan pentre kami ki baro katkung ke jinglom jingman jok perthai hagat kopor. Hadir bakal buri ilu kunlung lainai kasrotu ba kanunga buri sa ilu kunlung hadu unda kena berhadu unda lok samla. Na kata-kata kasna ya kami kashan kakti nubrek om da ki tungshut kasna ya kami kashan bakal sopan dan kadang bertha bat daga besian bat nanta kalau pemper apne ukha hanta haru jongkawa nail kaketin kabala penangkam ya kasyam kalau tiba kadika jung kaketin kabala penangkam ya kayingling u noa kayingling u noa kabahero kalau katiba kanika syam kabaret ru kalau ka tiba Bagyaka yingli munowaru la sok da kabsiam knamba kanumpai kumjuru ya kenika syam da jom Moses la sok na shaba da kabsiam baru Noah baru Moses kidon ha kata ka teba kabaru ka jaga kabila balat dengan jima jom dengan perthai mereka pamiti baru artili mudalla ban kinyeki mudalla ban penboyeki syaga nubu jaka kisuper bedhao bad kasyong haga jimbe jagat bad kejiki halo jom ko berhaga takor ko anai lile kalau kabadap dakineki krokodil kibara bijithau kibashakei kibabani kibreo nakata-kata ko din mudur balabu yo Moses Laimanai ukunlung ubah palak balai haga ni katiba haga ni ka syam haga wa nail kabadon degi krokodil kibalong kini kicitau kibalak ban babin ya ukunlung bagi kibrio Henry kini kani ke jokheben kani ke brio kibalong praktikal kabasutu ege jinglong jingman jok perthai kabu yo ni ukunlung hapdai ki kor kabut ki kinja hagatin parang ki vits kini ki plan di badan hajar kabu ilau jongkur hapna ki kor ha baka tip kin sawan ki kintai ban sum hanta Allah baka tu ko benta jokawa kini ka jaka bilik sum ki kintai kabu ya kulung Moses ha ka jaka kalau kumbabu yu kulung hagi sni ha kerdok joka hospital lani ha kerdok joko orphanage kejaka reconstruct nang tapat kejokebet kalau ongi kahman joko Moses ke Miriam apa bahaya jan kini bikor bakni ke egulan saja bat salet bapha banyarap katkun kejing star ke oblay pun ai yang ha lada kejokebet ke yang galadi hantoban api kulung kini kibir ki balabi kulung kin suba baik baka ni ke dikekre kabalawan buku nabi udah kulung bala lampu udah kulung Hebrew pada lainnya Egypt kin peniap senton nama kata di hukum ke Jomskin Henry lada apa ne ke Miriam kinum perkat kinum subasnil baka ni ke dikehmen kabayang dan apara naga bental jok para dia hati ni berukom bala pelaim yang kulung Moses naka jingya ko batikina lalu umyak hakinong Egypt kiban bread hawa mayro ulaban yak naki krokodil ba nakiwe kimra ke badan hakto hakawa ka Miriam kalau ka bahas start ha kalau ka shot ha ka ba kanang kumno ba juba nda lawan khutski ba lapit kulong Moses kajukibet lu kalau kau wakla di kuno barlat dengan jinge balik basu yam he bat basu dum sim do jintermen ne kajukibet wakla apla imya lo jokun kidon shibon ki lo ni khasi di jogiru ni snow burom ya jing shakri ke joki kibai tendu jinge kumbai tendu ke jokibet kumbai
hindu ka Miriam Enrique nur by Jens Camp Yenslur ba ki don sipur ki lo kune ka ri joni ki ba marwai ki ri ki suma ge la ki joni kon ba ki pen he san ki hado ba ki na long brio man brio ba lagi ni bentrut ya ka ma ka dingru ki trishitom ban kershan la ki joni kon nan ba ki kiyo ha ge pertai na ko ai phi porok samla ban perkhat kan noi me joni lenge lagi na ka ta joni na ko ai phi la der ki hat ki bare ki ba pe ro ba pe perkhat kan no ke jini ke joni me ye phi ba lenge lagi na ba pin sup pin san pin ba pin ya ye i kema wat ju new ben wat ju ye le pasha wat ju tam snake ye me joni i bana e ni poi shakamat ka lai ublei ula ai baino ya ga chin shlo bale ga chin practical jam ka chokebe ublei ai ka baino ka bha kamat ka lai namar ga chin shlo ba ka chin practical jam ka ne ga chokebe kalba lu khulum chokebe udang don ha kata kateba ha kata kashan hapde kita ki kor hapde kita ki kha joba nail manu poi hanta mansum poi ka kun skim jo paro ka kun skim jo Egypt mereka bagi gentai bawa ban samra ka banda kali i yang kita syam nakali asoy jinyam nakata syam hukum yeki syakri gentai jo ka ban kha ban walam yang kata syam ban kami nakali kayu hiwa da kulung Moses uba itana uba Habrio lempoy ka dono chaka kala ba kata ka mensim kami ka chaka Allah syuban set hal dia ka syusyum ka syupiam ka syukuduk di kulung lada ko ka hukum jumpa chaka haro lada ban priap marmar di kulung lada ban bread ya bawa naik mau yak jelak hantu Dari makanya pun sih, kalau bahasa keren itu jumpa empa, yang lebih kuluk te pelaim. Namanya kalau internet pelaku, kalau smoky pelaku. Naga terdawa ketika kunci jumpa kalau orang hanta hi, bagan tingkun tingkun kemudian adop kumlau jumpa. Kalau ayat tema kayu Moshe. Dia Moses seperti kasih, Henry ketentin tenrai kalau Moshe, kamu lasai naga lasai naga kata dia kejimun, coba tentin Moshe. Jika lu berhukum bagi tu dipor, bagi kentai, bagi kral bateri, kimlah bagi ban sumar di kunung, kim dan por, kim dan sekiwe bagi kam, nak kata daw, hijuk hadi kentai di badan kundre. Badai bagi kepada besar yang kini ki kulung. Kecuali kulung. Walau dari kulung jauh, jangan kini kira kira nama Egypt. Kim dan por, ban pekulung, ban kisi teknik, ban besar dari kulung. Ki kamera dari bepat, ban shim dari kebentar. Jangan jin besar yang ki kulung. Ban kini ka konsim parolo. Kawan malu dan suma yang kulung. Dari hati por, maka Miriam nan kong Miriam kawan hantar kun sir demon namar bakahaban penderita dia khat kun sir piwan brimo ban sumari kulung ban yarap pi ban besadu ken kun sir nganawa kata Miriam ngatip dia brio ke balaban yarap pi ngatip dia brio ke balaban sumari kulung ban balaban besayo bau damret mentah di kunta lalit syam bermenubuhan wahum ke jokibet ke kemeja kulung mereka kunci haru kamtip dia kata wahum ke jokibet dan sumar di kulung piui dan para bani piui dan blok baik ya kakti badon borjo blay apa dia kini baro ke jokibet ke le dan jokibet mentah daga jiknya daga jikslur mereka mak balik lagi baro daga borjo ka Hamike
kati ka jauh boleh kapal, bor ka jauh boleh kapal, jinnya ka sebab jauh boleh kapal. Banyo mansuma yang ulung, manyadai udah jinnya. Apa tak manyada? Mereka bu yo hakti jauh kebe, kabar kai yo jauh kebe. Maka ni kau amal, kalau kau wajib jinnya, kalau kau atiar kau baru berangkat berniat di kalau Hebrew, kalau kau lalu berban, wah kau jinnya yo Moshe nak asay yo. But kamu tahu kena ukulung shua, nak tahu kena Moses, ulahe ulasan kemeja orang kejut kebet. Kalau akan besar jinikai aku, kalau akan penerugi kejurang berbelai aku. Namar bakalayo ya Moses hakapor budak kulung. Kalau Allah ban hikayu yang kejingnya au belai jogi kepatunan kijoki ublay jong Abraham Ishak batu Jacob dan juga kejing kong akhtin harem the hand that rocks the cradle rules the world ketika bukan boy ia kapalong dia kejing tiap pendung ketika sensha yang bertai pada ketika juga jokibet pada sanduri Moses pada kalau atia pelaim ya kikul Israel lasha adil nabut dalahe Moses namar kata i blay ba Moses la tane pesan agar kemeju ke jokebe ba nda la ramba pa la IT pat hao la IT pat yau ha ka kun skil ba la tane pesan shosho la jinam jiksta shosho yo pat ha yin skil haro ha bola yo ek jinikai jogi jingsa jogi Egypt pila dan syarikam ke apostol alana menyo kan aku kini baru kita santu Moses bahwa ulang ya wakhrau ulang brio wasyamam bayu ijgai dan hago ismi usakalla nongpelai ya ki Israel ki merau negeri Egypt negeri jogi jinglo merau pi nomor kata ubrio lama eladi ia kan jikim jadi Hebrew, ubri orang mak eladi, ia kan jikim jadi Egypt, ubri orang sotu ini arti pertai, ubri orang jikim ka Moses dan pelayan di Hebrew, ia kimra, nak kata di Egypt ke jinglau berau, syakari ke jinglai boy, syakari kanan, kari batu, dah kedut dah kunjuru. Hari ini semini ibu beriu lakukan sayanu nak bentak kandur kamu kerana jauh lah kabar lah kesyukur kau lah keiman salam bunsin boleh benar kami kini man sandar dikul kakum kaman kau ke jauh deki kami kita ajinam jingsa ikut deki kami kita hikai kiban keren kita hikai kiat akor berburam deki kami kita hikai kikul syabang kiai batai mensir bagi banyak iki hak imlang salam mereka koi kapor pat ba nimla bale iki baro mapi iki pa mangaku pa don kapor bagi hapan syariah iki kunjungi haulai haulai parun shimmo parun sanjur mo kakum gaman ko kecho dan penjeki ki ba perkhat hatu galale lut ka kani mate ka bukala juki kun hatu galale ke ka dei ka bukala kun nega kum pakane lagi ki pa hari ni Kristi hom Sunday ki perkhat kata hatu galale hikai ki kun iki baro ki bagi dia tip ki kun Krista ngaku apa kami pi la pila treshtam la pila idea la de hari ni kamera mat ke kikli jobe jinok le jinok ba baru kira IT ki ko no play shane hapo udemo uban sumar ki ko udemo uban pendem ya ki jik amno ki jopi na ka betani ko ki jopi un perlu ki ko jopi ya ka ko tmu na ka betta jopi un kentir ki ka bura baru perpoye ki shagat om udan ki jik tute na ka ko jopi Ubelum kena dijin tu te nak bentang khod kan tei joki nak kata kada waktu slide kan buat syaitan pendak dengan joki bentang buat syariah ubelum aku ni position waktu joki ke kubur Christian Home Sunday nak apa IMC BP
longkumi ki jukebe jogri kasih jentia na kualu ban amen sim ban ajukemen ya ki Amram jogri kasih jentia kumbalong Amram pa jog Moses berlut or mabiki pa ban lagi jogri kon ay or jogri ko or dor babidal lem maki kon shimram jogri lem maki kon kentei jogri ban sandiri ki Kristiani itme yekime iko na ya trena bagi namar ba kajike wa krawa mabila banai ikon kanuksa ko bhaba mabila banai ko kipa ilagi jogi ko kalau bagi ilagi jogi tengah ban Kristiani ka mantei ya kan longi noksen ia maka jogi bagi kipa kishim sting palap ilagi jogi jigi kle kipa kija ilagi jogi yeksen Nrai kumde berlompat, pidi bershim, ia gaji kekle, coba jinok pa, naga bentai kimi ikon, bak naga bentai ikon kejoki umayen. Mentara sini kira kesir home Sunday, naya kan mau ya pi para bagi ni ayon sini kimi pa, bagi trailer, ban penhepan sadi ikon, hari itu percaya kepada bahap dan ketika pateng berdriu, kemudian maka memutulak kijinge kinwan mereka David long slur kijinge kinwan mereka David long praktikal ban soto yang jinglong jinman jauh pertai ban punya sekolah ikam kijoki ko ikti kijoki pide ban long ki riu duai ki riu yasa daga bentala kijoki ko ban IT ki haulai problem kurku yang jin persan joki paro pendem ki jitumu ki jabo naga betagi ko joki kombo blai ula kurku ya ga jokebe maka bo yo ko naga sham bala sok besian ko jo ble kurku ya pi kime ki ko ki joki haba kira ai ki ga jin san ga jin ramba bare ga jin nan jin sta idwai bo ble kurku ya pi ko ki lo ko ki jokebe idwai bo ble kurku ya pi ki pa ko ki Amram jogari kasih janti awa joki Pinlah dan heaven sani ko dikti bantay ya long ye long sa prestar wa klan to blay to kui limba ka ko bo na khtim ko ko ke chabo na banta ka pura mo chabo blay amen to ini tuai au blay mo pa chabo ba bade ngai mo ime na banta ka ni sni ka bade ko Christian home Sunday ngai mo ime na ta ki be ki pa ka bi joni ki ba e ta joni ko ba ki ba ai ki jinam jingsta ki ba pembiang ki jinam kam joki dia yo na banta ki joki ber ki ba dan yala dia na banta lagi joki kon aki Amram ki wala majin tershan na banta ki be joki ye ki kerpa men ker kui ki potrai yo ko bor ka ban me naman nana ni ngimra ni so ko jin tulan bor ngim pershan ni pendat na joki banta rehalor baro isha ni ame potrai ko bor joki ban sanjuri ki kon ki joki Bapak Texon yang kecilnya, para kecil nomor dua. Gerhu putra longi orang seperstan keleng dari kasih jentia. Gerhu putra kini kipai kodo. Terakhir menisne ini berklan meme yang longi orang seperstan. Ikini baru ipangi demi wong pilihan. Agar kerja kecil terakhir dan nongko kecil Jesus Christ. Atau dah ayu kecilnya kecil Jesus Christ lo terakhir. Kecilnya bah kecil lebo pa. Lembaga jenis selalu bertiang mensimak pun. Ia logi dia sahaja tak lembaga. Lembaga kira mereka kelak setelah mereka bertai. Nanti abad syurga atau abad syurga. Amin.